jani beli megendeng hidung kasmaran nyina yang tresnan beline kapining adi bungan kena beline mekelogati ngantosan surat adine napi ke adi sampun ngelah demenan buka cincing ngantosan segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel ampurang titiang sujatene tresnan tiange sangat kapining beli nanging tiang sampun kejatuh karmang beli ampurayang tiang beli di hati beli tuah ada muat adine di jantung beline itu masih ada adi yening adi itu sing percaya belah subah tangga beline suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantel janji ketemu di jalan rumah dine beli kesenani keliwat galak reramana dine beli yang kena-kenahang luang rasani ketemu di jalan pasar ragaman medemenan memilih tongos dijajah kenahe lagal yang kana beline keto
pribadi sing tuari kete kan cara jani ya nak lo melalui kemana-mana kan seperti biasa. Beli dan nanti yang banding-bandingin ngajak alun lenan yang sekan kena beli ngajak yang lali lenan ke itu naik Laman kete main ngajan alih bunga ngajanan kali bunga kayaknya maksud beli itu para habis yang ngerti ada omong singkat ngajan alih bunga artinya main jani alih bunga lo lan lan jadi kedo-kedo itu sebarang pangli beli mengantosan sudah berjanji ketemu di jalan kumadine begitu sembani keliwat galak reramana dine beli yang kena kenyahan luang rasanya ketemu di jalan bebas seragaman berdemenan memilih tomos dijajakan bergalian karena keline kita masih beli karena tiangnya kijo jani adi melali tiang kamilu kita kena yang sudah biasa jani kasano kapan tiang itu pak berkain jani ketentan kaden umar kali paginawan tiang sing juari legalian karena keline
seseng sida ngang kebang kena ini jani kangen tanpa gata bingung kena beli pedidi kudiang jani nganahi unduke nebu kekene tan si debanan sapa kenyam manis adine ngelangeni rikale sanyerao muana dine merawat di mata kenyam manis adine kadira sebeli sing makita muda jalan jani lanturan mangde presiden nemu rahayu jalan jani lanturan mangde presiden iraga majang kepala kenyam manis adine kadira sebeli sing makita muda jalan jani lanturan mangde presiden nemu rahayu jalan jani lanturan mangde presiden iraga majang kepal jalan jani lanturan mangde presiden iraga majang kepal Bukaya ita masuek dini ditu mejang plekan sing ada gumuang deweke kelintang lareng mejek jek meingsak suwot antu keentungan ane jani tiang sengsara hidupe kelare-lare dias kono bral tresnane tu sing ada bajang nerima kedo rasa yang tiang dadi anak derune lare
diwasar diwas teresna jelek ban ngorahan tiang walu ya itam masue dadadole delelo 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 leng dela dalola leleng dela dalelo selolo dela dalola lola lole lole tiang sengsara hidupe kelare-lare dias dono bral tresnane tu sing ada bajang nerima kedo rasa yang tiang dadi anak teruna lara muda kene nasibe dadi anak teruna diwasar diwas teresna jelek ban ngorahan tiang walu ya itam masue muda kene nasibe dadi anak teruna diwasar diwas teresna jelek ban ngorahan tiang walu ya itam masue dadadole delelo delelo dela dalola leleng dela dalola leleng dela dalelo selolo dela dalola lola lole dalelo dadadole delelo delelo dela dalola dela dalola leleng dela dalelo selolo dela dalola lola lole dalelo sang tekan ujane iya nunduk ingu paling ngajab aneh sing karwan teken kau balik dini tuara adanya uten si deban mokbokin rasanya ada di hati dong ulehan ge adi apang si de ketemu beli dini mengantosan
rasane ada di hati. Dong ulah hangge adi, apang sih dia ketemu, beli dini mengantosan. Kau beli dini, tuara adanya uten, sing si deban mok bogen, rasane ada di hati. Dong ulah hangge adi, apang sih dia ketemu, beli dini mengantosan. Sayang beli ngasoran gadung kasturi, pipine sujenan kenyam manis menganyude, setat merawat di mata lemah peteng bakat ingatan, tresnan beli tua kenadi nanging sing juari. Sampun angsu mandang saya unek pitres nane jani, nyadia mengantosan seurepe menumadi, yening adi tuahnya ratang kumis macan lakar ulahan, jadi astun masin mati lakar lampahi. Kadi tunjung di telagone mabudi toya, mendam tresna ada di hati ngawena setata uyan, hasil tindakannya serasa hatinya renggih, tresnane sujadi moki sida mabesekan. Adi sayang beli ngasoran gadung kasturi, pipine sujenan kenyam manis menganyude, setat merawat di mata lemah peteng bakat ingatan, resnan beli tua kenadi nanging sing juari. Sampun angsu mandang saya unek pitres nane jani, nyadia mengantosan seurepe menumadi, yening adi
tuahnya ratang kumis macan lakar ulah ya diastun ngemasin mati lakar lampahi kaditunjung di telagane mabudidaya mendam tresna ada di hati ngawenang sekate uyang asing tindakane serasa adinya rengi tresnane sujati kopi sida mebesekan
Ebe bido, ebe bido, mulo